Что дает конкурс «Полярная звезда» своим маленьким участникам? Прежде всего, колоссальный личностный рост. Выходя под свет софитов, они делают первый шаг к преодолению страха перед публикой. В этот момент юным артистам нужно справиться с двойным волнением, ведь на них направлены объективы телекамер, а в зале за каждым движением строго следит профессиональное жюри. Но именно так, преодолевая себя, ребята совершают маленькое чудо. Они побеждают страх, раскрывают на сцене всю силу своего таланта и дарят зрителям искренние, незабываемые эмоции. Каждый такой успех приносит огромную радость родителям и педагогам, которые бесконечно гордятся своими воспитанниками и разделяют с ними это важное творческое событие. Мы инструментальный ансамбль «Дорой», занимаемся в 30-й школе имени Валерия Кузьмина и в Музее музыки и фольклора народов Якутии. Занимаемся мы с ноября прошлого года. За это время мы участвовали в различных конкурсах, так в республиканских и всероссийских.
Мия Олонкоот Петр Женников Косена Венеса Деммин. Ихис Черках Осколотгар ихис класска иеренебин. Бирге тарайбит алтыгыт, балтыгын әжейдебін ағауын кытта уот жылыстан кинетигер ухул буппут. Кырар дақпына воспитатель Татьяна Ивановна Кохан Капсян ағарға иерепіті. Білігін Розалия Николаевна жарыктыр. Мен сетихилақпын лауреат болбудым. Ja, mannek arай бейді комы жетігір сүрек кеді. Күрәдіні тырысқа күтті. Тасос мүйрәбік күттінібін. Муазырда жылыбын. Истенен испит иіне жие кер әлітті. Сон соға сөйтірілақ. Үйретебінне. Комы қаллағыдан тұлықатты астол. Икки мысытын септергер кистенне. Ағаяқ кәмпет барын, аяғар сімінне, сыңын торы ғытынна, түннігінен істенне. Әлі байлағы жия ұтары көрісті. Қаныға тоқ болын, тоқтақ көті олыйдын. Олы тұран ағарбат, аяғында аппат. Қанды байрағын, сымырчыды олғын. Бұлан келлян, кәлін ғиостын. Сатарырак көмі ерді. Братың көрді сүйді. Кәлбіттергер кәмпиет соқ, кәлбіттергер сымыет соқ. Әжейгер кома әтер, ча абқалағды төкіттір. Күтуяқтар сетіқтір, құранлары кереттіқтір. Бұраты тата, әжейек сата, суяқтан біспіттір. Сен бір арақ бұтақ, комыңнақ ыдан, үскіні бәмәк керан. Смелы сол болан, қарағын ұтынан суынан, оғаны хитчі ұрағыр бұта, ұрыққылы күтар бұта. Мен Василина Наум, Петақова Василина, 6 састақпын. Қырардық бітірілір бұл сөбілі. Түйістімніға, қотуғы дайдуға, сұлыста қалаңа, жүге білу майда, жүге біл ота, жәрәкенен үнен, жерімні умая, жергейінен ята. Қараңа кеғі, Жүмпір бүсірдейді, түспі саңа қарға, күлімні суғымныр. Жүге біл ота, жәрәкенен үнен, жерімні умая, жергейінен ята. Қаланжық детім, жүке бір күлімнің, қаралыма дулан, сапты көрір көрер. Жүке бір ота, жәрәкенен үнен, жерімні умая, жергейінен ята. Жүке бір ота, жәрәкенен үнен, жерімні умая, жергейінен ята. Жергейінен ята. Я Ловцов Роман, ученик первой школы 6 А класса. С 1 класса я пошел в ансамбль «Бриллианты Якутии». Мои хореографы Афанасий Афанасьевич и Зоя Михайловна. Танец – это искусство, это эмоции, это жизнь. Становился много раз гран-при, лауреатом первой степени. Я победитель международных конкурсов. Кроме танцев я занимаюсь спортивным плаванием в Чолбоне. 3-й спортивный разряд есть. В Мадун хожу, занимаюсь северным многоборьем.
тоже первый спортивный разряд, победитель республики многократный. Также я ученик года в первой школе среди среднего звена. Победитель, призер городских олимпиад по математике, по русскому языку. Мой девиз в жизни – это идти вперед и только вперед. Хочу передать привет своей маме, родителям, сестре и всем, кто меня знает. Павлова Виктория. Я учусь в школе номер 2 в городе Якутске, в 8 классе. В ДШИ я учусь в 5 классе в отделении синтезатора под руководством Семеновой Марии Сергеевны. Сначала я играла на хомусе, потом пыталась играть на фортепиано, но все же пришла к синтезатору. Занимала первое место на недавнем конкурсе ораторов по истории в школе и также являюсь победителем всероссийского конкурса по рисованию в Казани и в Москве. Люблю играть на гитаре, футбол люблю, еще очень люблю военную подготовку. Я летом была в военном лагере, и там наш отряд признали самым лучшим. Музыка – это понятие разное, все же музыка, песни там радуют уши, а танцы радуют глаза. Ну, все же это для меня очень красиво все, талантливо очень. Хочу передать привет своей любимой маме, наверное, она смотрит, и привет своему брату Дамиру и сестре Соне, и подругам со школы.
Үтө үлэхит жоннордах, ыллыр тояр ытчаттах, талы талбататта амматын нехилегин Серафим Романович Кулачков әллей атынан Чичимах орто осколатын алтыс кылахын үйренәтчіті Винокуров жылыспын. Музыкальный оскола уругуйга, театральныйга жарықтанабын. Оскола кирек бүттен 90 бөлөкқа уусуран ағыга жарықтанабын. Салаятчым амма нехилегин бачоттах олохтағы Богдакумова Александра Александровна. Улустағы, региональныйдағы, андойдутағы арас күрәхтерге күттен әлбәқ сетихиләқпен. Төрөппүттер бәр, уанны салаятчы бар мақталбын тердебен. Ағам, сәріге барары туран, төбәбүттен эмерие. Ағам чаруына, аны бұджеға сығотық әркеге қалдын. Иен ырығақ, оны көрер, істер, көміліғер диебіте, білігінді ehiller kurduk. Ağa, bu ayağa hahızda surugum. İye bir tane soğ. Kıyı gadılı tiybekke kılgaz üyelenekteğde dir sen çoğunyor. İye muğağır tumulga tahsa sırıttım. Onna üçügeydik öğreniyem ayağa suruya turuam den batugurabıtım. Ağa, meygin internakka killerdiler. Diyen kurduk sanan olur diyetiler. Sayın kolhoz külelabit oğulorga bir yemeye tuttardılar. Mehe Çapayev tuğunan kinige tigiste. Onu ağa enkellekkine ikkiyen ağıqpıt. Uçutallarım lappıkkın, buspıkkın happıkkın değiller. Bağır bolu. Ağa, össüm anlık var. Мен uçutalım Spiridon Mikhailovich seri satırı bütüyor. Östağ kıyıqpıt dir. Kırcık karta kırdırdığına seri ıraq, arğa diy bitebit. Onu men uçutalım en emiye. Östağ urusxallığa sılçırgın aqtan ağır. Mamlı internakka frontavik oğulları ügüspüt. İye binen ikken tüspüt hartız kağıtın biligin da ilca sılcavın. Üeraq bitten kelat haydaq üeremmippin ikken itiger batu gurubun. Otçağa sana haber ikken attı var bargıdılıgıt. Ardıgar oğulardan kistenen argıy ıtıbın. Ondan ağa en sırıy batağın rahatta diye. Urutinnik uhabat etti. Ağa billeri minnuçalı da sırıgu ağım ete. Seri büttağına diğer kile oxsar. Min ciğer sığı tohpun. Ağa kütebin ağa. Ağam çarona. Tattoluğun çiğiçimak ortos kolatıgar ülelәbitim onaqsız sılın. Nar olatları usuran ağıga bilemnibin. Onun elbaq setihiləqbet. Olatlar men migitten ağıga barbut olatlarım. Keң uluq-qoluq lappa çügeydik barı üeraqtenen, armiyanan, ara sülenen, naha çügeydik taqsırlaқты güledi sıcallar. Onun oğullar budan keң tuttabın birigin iki grupam xalahajar ulaqan, onunla kıra 90 diyenler. Biringi kemge samay nada sakat ola unnullu batın tuğugan. Bu kurduk elbaq küraktar bola turallara olu süzüge. Oğa saydarga samay nadalar tihanıbın töröpütter kıtatın oğular gutun kıralarıttan kenigeni taptırgına oğurun. Ütö gününen menatım Androsova Daryanna. Usaldan öltök nöhlegitten törüttağıpın. Aleksandr Nikolaevich Zhirkov atынан beydiňe orta skolatygar üerenebin. 6 klahın üerenäçidebin.
бәйем сүйрүүнен ыстанынан жарықтанабын. Кырар дақпиттен олон қолуыбын, онна ылырбын сөбілүүбін. Мен күні көрбүдім, мен манна үммүдім, бұнналысы бар, бұ чараналар бар. Верене қайны қай, үчігей да дойду, үчігей да дойду, өліне беккем. Верене қайны қай, үчігей да дойду, үчігей да дойду, өліне беккем. Мен сырдык тапталбын, мен қоң қодойбын, бұл бұдым сәгердер, бұл өріс берегер. Верене қай үні қай, үчігей да дойду, үчігей да дойду, өліне беккем. Верене қай үні қай, үчігей да дойду, үчігей да дойду, өліне беккем. Solundan doları verinden sideri, kim manlık doydunu tabat bologay. Verene kayını kay, üçügey daha doydu, üçügey daha doydu, ölüne bekkem. Verene kayını kay, üçügey daha doydu, üçügey daha doydu, ölüne bekkem.